Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Confederation of Ribhoi People hakashitrik uyayong aratar pausan. Kelami Syakmat ban Persyajur Yika Jingtiat Jaka daga Meghalaya Industrial Development Corporation hakashnong Siang Ribhoi District Kabadan hakapu jong Gejala Meghalaya bat Gejala Assam. Hakajaya karan makilat Petai Kubor Working President Jong Geseng Ubak Pateng Mersing Uloong Bagaseng ka Persyajur Yaka Yika Jingtiat Jong MIDC Yaka Jaka Blokot Laispa Akar Hakador Kabashispa Klur Tingka. Ubak Mersing uloong baga jing persya jong geseng kelong adien beliau jing tip bayaka diga jing tiet jaka deke MIDC la syuai sop yaka no objection certificate tang digi rang ba shnong bat usim klem ga jing pentip yaki pat ba nang shong shnong uloong baga seng kat nom aila deki digi kamle sop kumlapau diga jing tumu pen kelai ka Soil and Water Conservation berrihat syaka jaka banbu yaki karkhana hadien bagalami ke jing persya ka bajur degi pat ba jaka than bernihat The Confederation of Ribhoi People Mentakasni Iwan Hamat ki press bat ki media ya kaban penpau ya gajing persya HKBD bat gajing tit jaka jongka MIDC hangte hapo area Siang katkum gajing yo jitip juga seng baka MIDC menta kalai bentit ya jaka sate sopo area Siang kaba lais pa aka hakador kaba sispa kelur kata kada gajing tip limba kaseng Dinaglang juga seng ni penpau ya gajing persya kabaju hakbide bat kada gajing sit jaka jongka MIDC sate syapo Siang kabade ka border area kaba markhap bat Assam kada gabutu jongka ka MIDC men kada kalamut ben simlo ya kada jaka ko berni hendak paiba ya persya kam syamala tinggal i kelawat jaka kelen Are mendapat ke penbit iki beriu sate syapo Siang kibade gendong Ibang tip kay kita ke MIDC. Dena kalian keseng hadin bagilayo ya kane ke kubor baka MIDC kalau ada pentil. Urang basnong usim kila dep ai kita ke NOC. Tingi kuat makan syai saya gini gereng basnong bat syagis im kibala ai ke NOC. Kelam ke tip jong pat ba sya ke MIDC ngida penpau na kalian jong keseng ba kumno pila ban ai ke NOC kelam ke tip jong pat ba. Bat kane kadai kawai na kajing bom sutnyau yang dipaiba nong snong jong ka area Siang tanah kadau ba kiyo jing mentoy maki kemut kin ai bi ek NOC tikane ngilai ba gaborni kadai gawai na kijaka kiba jabok tam bi pai habaro keliang kam tam akal ka ba ngiring mensim tingi ba kadai Siang kadai ka banang khut hakabedai ba ka jinglong jiman jo kamarian tingi da kerpat ya dipaiba nong snong kiba hap sagatu area Horkit Hordan Bakim day bagailat ya kadai ke jingwan jong ka MIDC hangte hapo Siang namar ngila inuksa bagaborni kadai gawai kabalay onam haka perthai bro gawai hato kinong Siang lane ki area ke sa cuki kwa ba kanlong kum kata kadai ka khubor banagaleng jo seng nginian ya kaban persya Horkit Hordan halor kini ki kamtu jong ka MIDC yo khubor jongi te sate gede jika jong karat tambah adu mentang ngidawat ke jitip kaladon ka RTI ka ba ngingla ai syapo MIDC rengim padio ke jubab te ya ki jingsai kin sai hadin banginyo ya katu ke jubab lemba ka RTI namar katkum ka jing yo jitip ke jongi gede jika karat namar lahap manai no sino ini bangi persya namar bangila inuksa ya kaborni ba dia kadam saj kai ga jinglong jingman jong hidup industri lagi pai kiyo kamro kiyo bagi beri mana bar plus kata musno ngatu umbyo ai lagi pai ke badai ba kata kaler ka bami na gitu factory ro kadai ka basniu pai ba ya penring ya ke jabo ka bami nang tu kadai kata ka ba ngisim ya karai bangit persya baik namar gajing temu hijau ka MIDC kadai penonra ya di industri ki baper bat apa ki penonra kamai jing beto ya ka state ndai baro lawan le baik na ki beriu ki bana syaba